nen kamiet ha kapor kumba khandai baje a min miet ki pulet kanong po police station lengba ka traffic branch kilami surok pantalasi ya kinong nya kali balabu akyat ki bomdan ya ki kot kisla ki babiang bat ki bapen khen ya ki kendon anya kali habaya dei pat banlap ya kinong nya kali balabu at ki pulet kilapen non kam lengba ki breathalyzer ne ban pha put ye ki nong nya kali khnang ban tip la ki nong nya kali ki labu a kya ne em ha ko por ba ki nya kali hakate ki jing tala si nong nya kali balabu a da ki pulet ka nong po traffic ki labat ru na phang ye ki kali Mahindra pickup bucket seat namar ba ki lakit palat put bat nalor kata ba ka jing ket jongki ya ki siet kala long palat ye ka jing jong ka kali bat ka balong bi an ba kin ya ha surok pa bat ka bala panwan ra jing men saw ya ki wei pan hakte ka jing talasi ki pulet lalap ishibon ki nong nya kali balabu akyat bat ru ye ki Mahindra pickup bucket seat palat put ha ka ba ki pulet ki ladan kunaya ki bat ha ba khen kolom ya ka prisa ka bla yo bandan kunaya ki te ki bla pen khen ya ka kandon nya kali ki pulet ki la yo ban lom hadu arlak ha ka ba yede bat ka te ka jing talasi bat dan kuna ya ki bapen khen an ki pulet nong po traffic branch ki laong ba ka te ka jing talasi ka ba kansan jongki ka de hadien ba ki lalap ye shibon ki jingja accident ha surok ba NH6 haribhoi ha ka ba pun sien ka juwanra ye ki jingja ba sngosi bat halor kata bon sien hi na ki ba kum ki te ki jingja ki ja tang namar ba ki nyonga kali ki labu akyan kumba nakapor siya kapor ngila jud ay jing hikay ya kinong nya kali baki day ban buot renti ya kikendon ay nya kali bat kamtam man kiar nagbadi kiat ha kapor badang nya kali henry mentapat habang nila talasi nila bon kiba omnget ya ke ay kabang nila batha eki bat kumta ngihap bandan kuna bet yaki penong ka traffic branch bersinging lagi kali kita jemput kamtam seat itu di bolero di pick-up itu di bakit di seat ki batam sadin bahasa khmat kata kabu kajing ma ya ki we ki kali babut sadin kamtam kapor min but ni check road ya ki driver ki ba bagi buat kampun sin dala amit ki driver ki ba sagi buat itu kabu jing ma ya ki we ki kali ki ba bayat kiba yai hakini highway te kumta mitasi ni pelong kane ka checking te katto katne ki driver ki don kiba ni lapa kiba tikiat but ndai tang kini ba bakit seat ndai kitu ki turis baro hingi checking da si kat banglap te don kiba di kiat ka por ba ki nya kali te kumta ni na traffic branch aga jing alam jing si jongi ni sila katpang nila di katba nadu meneng ni sedang nadu por new baje ni sedang te bun ki bang nila ki badi kya ru gidon te kumta namar ban like kano ka jing accident namar ba bun sing kini ki sni bun ki ba hi ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kalau man like kini ki jing accident kini kampun sin ga yalam saka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki ba nya thurmur ke bun sin ki ba nya thurmur ga yalam saka jingdu ya ka bensin bre ba tendu bensin bre kunta ni naga remote police ni check mata ki ka kamtam ni traffic police long pa kalong ka beng hi ki ba ni ke kam ni ki de ban check kunta i ka kam tu ikat bangila ni check ni kali kamtam dia kan di tadi bagi pasnya de kamtam kini ki skuti ki banyak skuti ki bike tar gajuhi bunsin ai awareness program bagi de ban hong ki helmet ban tak ki helmet banyak ki bike ni skuti om dei tangi ki banyak hendra ki basong hadin ro kumjuhi bunsin ya naki na SP juni ai kini ki helmet nila sam daki karno south spot lai spot south spot tali nila sam ki bakin pong bandong ka safety ki andai bunsin diberi hak por bagi ai ki awareness program bakin pong
Andai bonsin ki bun ki bom hong. Na kata hateng hi cek kum tu nang ban lai na kono ka jingya accident ke ba ya beli. Ba bu di ulan beli. Te bonsin ki ba yeng hang tu ki yo syah po kali. Dia ki tu ki driver ru ni sai ai jing sneng ya ki ba ni sai ka ya ki ba umre ban yeng ha po jung ulan beli. Ada ki kwa ban yeng slam ne ki kwa ban setting limo ma ki wa na galan ti ba jingai de ni ong ki ba kim yeng ha jaka ba kham he kam tam ki ning service len nang ba ha ki no bon sin man ka sni hi ni la min sni ban ni ki ba ki yeng ko ka de sai be ye ki ta ting tek ba de ni ai ka jing awareness ni thain ro ki ba kim de ban ni tu ma de habang kili ki ong ba kim tip de ni pa ding kili ya ki ba kum no kim tip ba ki yo license mata kum ba ki to ba yo license ki de ki ba long professional ba long ban ya ki ni national highway lekin ya ki truck ki heavy vehicles ma de ndai ki ong ba kim tip de ya ki ru ni ai awareness program ki ba kim dong ki ba usia re ki ba kim de ban ying ma ha ka haki national highway baro sila komplek kan po ni owi tiro pa national highway kide baro jo ka national highway kumtang ni owi ki nila sedang nak ar lai benai hi kunto ni pek baro national highway ni patrolling ni kunto endang ngilap ki ni ong ki ba kimde benyeng kunta panlai kono ni so de bonsin hi ki ba men kini ki teo bala de bro idon ki beri ki ba dan ki ba shoot and rat na din iki itu pada di drop limit pertama sing tu mah ini ke idau kita hi na ka ko dai gelong ko ne ti kini ki pick up ge belong ko ne ba bonsin ki bom dan license ro ki dan ma ki bom dan license ro ki don nang ta yo don ki de ki bompat yang kata bakinya ya kita ru cek hi nang ta ki bom dan ki kot ki star idun ki bun hi kata ki lap hi kata mo ke ya kita rungi ai ka jing sneng ya kini ki malik mo kantam ada ya ki tu ki bom dia ngalai sin pade ong ya ki ba ya ki malik rungi ong ba kim de ban ai nya ki kali ba bom pat dan marda accident pade first pade ki